Dobrodošli! Ovo je video priručnik o stok fotografiji. Ovaj priručnik je namenjen mladima sa oštećenjem sluha i predstavlja vodič kroz stok fotografiju u službi povećanja samozaposlenja. Ovaj priručnik se sastoji od 6 celina. Prvi deo. Šta je stok fotografija? Drugi deo. Kako započeti bavljenje stok fotografijom? Treći deo. Podešavanja fotoaparata. Četvrti deo. Odabir i obrada fotografija. Peti deo. Kako napraviti nalog i postaviti fotografije. Šesti deo. Trud se uvek isplati. Prvi deo. Šta je stok fotografija? Stok predstavlja mesto za prodaju, u našem slučaju za prodaju fotografije. Stok fotografije je termin koji predstavlja prodajno mesto na internetu, gde se tržištu prodaju reklamne fotografije i reportažne fotografije. Stok fotografija je koncept koji je nastao 2000. godine i od tada se nekoliko puta menjao. Na početku je stok fotografija predstavljala prodajno mesto za fotografe amatere, nastalo sa ciljem da ponudi kupcima fotografije po mnogo pristupačnijim cenama nego kod profesionalnih fotografa. Ideja je bila da se omogući fotografima da prodaju istu fotografiju više puta različitim kupcima. U tom slučaju kupci dobijaju fotografije po veoma niskim cenama, a količina prodatih fotografija različitim kupcima donosi profit fotografu. U međuvremenu su agencije stok fotografije shvatili da će niža cena omogućiti porast prodaje i zarade. Postoje fotografije koje su prodate više od 2000 puta i dalje se prodaju. Ako fotograf proda jednu fotografiju 20.000 puta po cijeni od 1 eura, zaradit će 20.000 eura. To se ne bi moglo postići prodavanjem te fotografije samo jednom klijentu. Sa druge strane, kupci imaju mogućnost da kupe fotografiju za 1 euro, što je mnogo jeftinije od angažovanja profesionalnog fotografa da napravi samo tu jednu fotografiju. Kupci i korisnici stok fotografije su agencije, blogeri, dizajneri, izdavači, pisci, web dizajneri i drugi preduzetnici. Postoje dve vrste stok fotografije: reklamna stok fotografija i reportažna, odnosno urednička stok fotografija. Reklamna stok fotografija se koristi za marketing. Ona predstavlja koncept reklame i zaokružuje ga povezujući tekst i ideju. Reklamna fotografija može biti realistična ili apstraktna. Posebna osobina ove reklamne stok fotografije je ta što je mogu koristiti različiti kupci sa ciljem da promovišu različite koncepte i ideje. Tema i motiv ove vrste stok fotografije bi trebalo da budu što opširniji, odnosno univerzalniji, kako bi mogla da se koristi širom sveta. Ovo su neki od primjera reklamne stok fotografije. Važno je da nigde na fotografijama nema vidljivog zaštitnog znaka, trgovačke marke ili naslova. Takođe, delovi ili cela umetnička dela ili objekti koji su zaštićeni autorskim pravima ne smeju biti vidljivi. Na primer, ako želite da fotografišete nekoga kako čita knjigu, slova i zaštitni znak na knjizi moraju biti pokriveni tokom snimanja ili kasnije u obradi
uklonjeni ili zamućeni. Stok fotograf treba da ima pismeni ugovor sa svakim modelom, odnosno osobom, koja je vidljiva na fotografiji. Ova vrsta ugovora se zove model release i predstavlja ugovor o ustupanju prava. Model release je dokument koji potpisuju model, fotograf i svedok u kom daju svoju saglasnost da se fotografije tog modela mogu koristiti u svrhe stok fotografije. Ako se snimanje odvija na privatnoj svojini ili posedu koji je u vlasništvu nekog preduzeća ili u specifičnom prostoru koji je prepoznatljiv, stok fotograf treba da ima ugovor sa vlasnikom. Ova vrsta ugovora se zove property release. Property release je dokument koji potpisuju vlasnik poseda, fotograf i svedok, u kom daju svoju saglasnost da se spoljašnjost ili unutrašnjost poseda mogu koristiti u svrhe stok fotografije. Kupci i korisnici stok fotografije su agencije, blogeri, dizajneri, izdavači, pisci, web dizajneri i drugi. Reportažna ili urednička fotografija se upotrebljava u narativne svrhe. Uglavnom se koristi u novinama i na informativnim web prezentacijama. Reportažna fotografija opisuje šta, ko, gde, kad i zašto se nešto dogodilo. Dozvoljena je vidljivost zaštitnih znakova, trgovačkih marki i dela poznatih umetnika na fotografijama bez saglasnosti ili ugovora. Za reportažnu fotografiju fotografu nije potrebno da ima potpisan model release ili property release. Ova vrsta stok fotografije ne sme da se koristi u reklamne svrhe. Ovo su neki od primjera reportažne stok fotografije. Kupci reportažne stok fotografije su novine, informativni web portali, blogeri ili druge vrste informativnih medija. Reklamna i reportažna stok fotografija prate savremene trendove i potrebe tržišta. Fotografi treba da razumeju ove trendove i potrebe tržišta i da shodno tome daju svoj doprinos. Drugi deo. Kako započeti bavljenje stok fotografijom? Prvi korak. Pokušajte da shvatite koje su potrebe kupaca i tržišta stok fotografije. Čitajte forume, gledajte YouTube snimke, nađite masterclass kurseve za datu oblast. Saznajte ko su kupci, šta žele da kupe i koje su njihove potrebe. Drugi korak. Osmislite jedinstvenu ideju za ono što želite da ponudite na tržištu stok fotografije. Najbolje je odabrati nešto što već volite da fotografišete ili za šta imate mogućnosti. Treći korak. Pravite fotografije koje imaju emociju i priču. Emocije na fotografijama treba da budu jasne, da dočaravaju ono što osoba ili više osoba na fotografiji osjeća i izražava i da jasno prikazuje ono šta se radi ili kakav koncept predstavljaju. Četvrti korak. Pravite mnoštvo fotografija iste teme na različite načine. Na primjer, koristite različite kompozicije slike. Fotografišite istu scenu iz različitih uglova. Napravite fotografije različitih emocija sa istim modelom.
U istoj sceni postavite drugačije teme i različite priče. 5. korak. Napravite plan i pripremite sve što je potrebno prije snimanja. Pronađite lokaciju, pripremite rekvizite, nađite modela i pripremite ga za fotografisanje. Izbegavajte snimanje u studiju ako je moguće, kao i fotografisanje u zatvorenom prostoru, ako nemate predznanje o osvetljenju i ako nemate opremu za fotografisanje u tim okolnostima. Najbolje je snimati na otvorenom. Najbolje svetlo za fotografisanje se dobija u senci od sunca. Imaćete dovoljno svetla za rad, a model će moći da ima prirodan izraz lica bez da mora gledati direktno u sunce. U slučaju da radite na direktnoj sunčevoj svetlosti, najbolje je fotografisati u jutarnjim ili večernjim satima, kada sunčeva svetlost nije prejaka. 6. korak. Za početak koristite svoje prijatelje za modele. Nema potrebe za angažovanjem profesionalnih modela. Ako pravite reportažne fotografije, dozvole nisu potrebne. Potreban je samo plan šta ćete fotografisati. 7. korak. Preporučeni programi za obradu fotografije su Adobe Photoshop, Lightroom, Photoshop Elements, Affinity Photo i besplatni programi GIMP, Photos, Raw Therapy, Canon Digital Photo Professional, Nikon NX-View i mnogi drugi. U toku postprodukcije, odnosno obrade, namestite sledeće. Kompoziciju slike. Na primjer, isecite fotografiju tako da ostane prostor za naslov u budućem dizajnu. Korekciju boja, svetlinu i kontrast. Ovo se može postići bilo kojim programom za obradu fotografija. 8. korak. Napravite nalog i postavite fotografije na sajt stok agencije. Postoje razne agencije za stok prodaju. iStock Photo, Shutterstock, Big Stock, Fotolia, Adobe Stock i mnoge druge. Upoznajte se sa uslovima svake agencije i odaberite one sa kojima želite da sarađujete. Dobro odabrani opisi i ključne reči za svaku fotografiju u mnogome poboljšavaju prodaju. Bolje je naći manje ključnih reči, ali značajnih, nego mnogo ključnih reči koje se ponavljaju ili ne opisuju fotografiju precizno. 9. korak. Uvek se trudite da unapredite prodaju. Istražujte kako da poboljšate značajne elemente s tog fotografije, kao što su ideja, emocije, priča, estetika fotografije, postprodukcija, tehnika, ključne reči i opisi. 10. korak. Ne prestajte sa radom. 3. deo. Podešavanja fotoaparata. Podešavanje fotoaparata zavise od količine svetlosti i mesta snimanja. Ako radite u okruženju gdje ima puno svetla, možete koristiti automatski režim rada koji se zove Auto Mode, a također možete koristiti i program Mode. Pogledajte demonstraciju kako to da podesite. U ovakvim slučajevima moderni DSLR aparati obezbeđuju dobar kvalitet za statične fotografije, kao što su fotografije objekata, hrane, predela, građevina, ljudi ili za portrete. Za jednostavne motive
Čak nije ni potrebno tehničko predznanje. Ako su motivi kompleksniji, fotografu je potrebno neko tehničko predznanje. U ovakve motive spadaju fotografije na kojima se nalazi više modela na različitim rastojanjima od fotoaparata, ljudi ili objekti u pokretu, okruženje sa slabim osvetljenjem, kao i fotografije gdje sve treba da bude jasno i izoštreno. Jedan od najvažnijih elemenata pri podešavanju fotoaparata je fokus, odnosno izoštrenost. Biranjem fokusne tačke odlučuje se koji će deo fotografije biti izoštren. Na primjer, ako osoba drži prst ispred lica, odabirom fokusne tačke se zapravo odlučuje da li će fokus biti na licu ili na prstu. Napredniji način za podešavanje fotoaparata je rad u ručnom režimu, odnosno manual mode, koji je obeležen slovom M. Manualno podešavanje omogućava fotografu veću kreativnost, punu kontrolu nad estetikom i osvetljenošću fotografije. Osvetljenost, na engleskom brightness, se u fotografiji zove eksponiranje, odnosno exposure. Podešavanje svetline je pravljanje balansa između podešavanja ISA, ekspozicije, na engleskom shutter speed, i blende, odnosno aperture. ISO je osjetljivost senzora. ISO se može podesiti na ovaj način. Niža vrednost ISA povećava kvalitet fotografije i smanjuje količinu svetla koja pada na senzor. Ekspozicija je dužina osvetljavanja senzora izražena u delovima sekunde ili sekundama. Duža ekspozicija povećava količinu svetlosti koja dolazi do senzora, ali čini da pokret na fotografiji izgleda zamućeno. Kraća ekspozicija smanjuje količinu svetlosti koja dolazi do senzora i zaustavlja kretanje na fotografiji. Blenda predstavlja otvor u objektivu koji omogućava svetlu da prođe kroz njega do senzora. Balans između tri navedena parametra, ISO, ekspozicija i blenda, mora obezbediti dobru estetiku i dobro osvetljenu fotografiju. Dobra estetika podrazumeva da je postignut određeni planirani efekat i da je fotografija oštra tamo gde je nameravano. Merenje količine svetla se radi svetlomerom, koji je ugrađen u svaki modern fotoaparat. Svetlomer meri količinu osvetljenja, što nam pomaže da osvetljenje na fotografiji ispravimo. Slede primjeri kako se podešava fotoaparat u manualnom režimu. Za fotografije portreta na polju, na suncu ili u senci, prvo podesiti blendu na vrednost
5,6, zatim ISO 100 i ekspoziciju tako da se dobije optimalna količina osvetljenja na svetlomeru. Ovakva postavka daje zamućenu pozadinu. Za fotografisanje pejzaža na suncu, prvo podesiti blendu na vrednost 22, zatim ISO 100 i ekspoziciju tako da se dobije optimalna količina osvetljenja na svetlomeru. Poželjno je korišćenje stativa kako bi se izbjeglo mrdanje fotoaparata. Možete koristiti i odloženo okidanje, odnosno self-timer, do 10 sekundi da bi izbjegli podrhtavanje fotoaparata pri pritiskanju okidača. Za fotografisanje hrane napolju, na suncu ili u senci, prvo podesiti blendu na vrednost 22, zatim ISO 100 i ekspoziciju tako da se dobije optimalna količina osvetljenja na svetlomeru. Poželjno je korišćenje stativa kako bi se izbjeglo mrdanje fotoaparata. Za fotografisanje nekog sporta napolju, na suncu, prvo podesiti ekspoziciju na vrednost 1/1000, odnosno 1000 deo sekunde. Zatim podesiti blendu na malu vrednost, kao što je 5,6 ili 3,5. I na kraju podesiti ISO, tako da se dobije optimalna količina osvetljenja na svetlomeru. Noćno fotografisanje grada. Podesiti ISO 100, zatim blendu na vrednost 5,6 i ekspoziciju tako da se dobije optimalna količina osvetljenja na svetlomeru. Poželjno je korišćenje stativa kako bi se izbjeglo mrdanje fotoaparata. Također je važno pravilno podesiti white balance, odnosno balans bele, da bi boje izgledale prirodno. On se podešava prema uslovima u kojima se fotografiše u skladu sa vrstom kolorita svetlosnog izvora, to jest njegovom temperaturom. Za fotografisanje na dnevnom svetlu, odnosno na suncu, treba koristiti podešavanje daylight white balance, odnosno balans bele dnevnog svetla. Za fotografisanje u zatvorenom prostoru, gdje je izvor svetlosti žut, treba koristiti podešavanje tungsten ili incandescent white balance, odnosno balans bele žute sijalice. Također možete fotografisati koristeći podešavanja auto white balance, odnosno automatski balans bele, pa naknadno popraviti boje prilikom obrade fotografija. Četvrti deo. Odabir i obrada fotografija. Nakon fotografisanja stotine ili hiljade snimaka, neće sve od tih fotografija biti pogodne za prodaju na stoku. Preporučljivo je da se postave samo pažljivo odabrane fotografije koje će se najbolje prodavati. Takve fotografije imaju jasnu temu, ideju i emociju. Ako postavite previše sličnih fotografija, stok agencija će ih najverovatnije odbiti.
Postprodukcija, odnosno obrada fotografija za stok, mora da bude u skladu sa pravilima koja postavlja stok agencija, što znači da kupci dobiju gotov proizvod, to jest fotografiju spremnu za upotrebu. Obrada u programima za obradu fotografija podrazumeva u najmanju ruku nameštanje kompozicije slike, korekciju boja, balans bele, osvetljenost i kontrast. Preporučeni programi za obradu fotografije su Affinity, Adobe Photoshop, Lightroom ili besplatni programi kao što su GIMP, Photos, RAW Therapy, Canon Digital Photo Professional, Nikon NX-View i drugi. Mi smo izabrali Affinity Photo jer je pristupačniji početnicima, ali postupci su veoma slični i u svim drugim programima za obradu. Možete povećati ili smanjiti kontrast, senke ili crno-bele tonove, kao i zasićenost ili živost boja i odabrati da li će fotografija biti u boji ili crno-bela. Pokazat ćemo kako se to radi u programu Affinity. Postoji i način da se zamute ili potpuno uklone logoji, tekst, robne marke i znakovi. Nekada se zaštitni znakovi i robne marke mogu prekriti u toku snimanja da bi se uštedelo na vremenu u toku postprodukcije. Sada ćemo pokazati kako se uklanja hromatska aberacija. Hromatsku aberaciju uzrokuje nesavršenost sočiva, zbog čega na fotografijama nastaje rasipanje osnovnih boja na ivicama predmeta. Također je bitno izbjegavati preteranu postprodukciju i korišćenje previše filtera, previše izoštravanja ili jako redukovanje šuma na fotografiji. Ako je fotoaparat bio dobro podešen i nema tehničkih nedostataka na fotografijama, kao ni zaštitnih znakova i drugih objekata koje treba ukloniti, fotografije ne moraju da prolaze kroz obradu. Peti deo. Kako napraviti nalog i postaviti fotografije. Napravite profil sa ispravnim ličnim podacima i bankovnim računom. Ako podaci o bankovnom računu nisu tačni, nećete moći da primate novac. Registracija je različita na svakom sajtu stok agencije, ali sve one traže e-mail i druge kontakt podatke, kao i kreiranje korisničkog imena i lozinke. Nakon što ste potvrdili svoj identitet tako što ste postavili važeći identifikacioni dokument, odnosno potvrdili svoj e-mail, bit ćete registrovani kao korisnik sajta. Neke stok agencije nude saradnju putem ekskluzivnog i neekskluzivnog ugovora. Ekskluzivni ugovor znači da fotografije možete postavljati samo na sajtu date agencije. Iste fotografije ne smiju biti postavljane na sajtove drugih agencija. Neekskluzivni ugovor znači da fotograf može da postavlja iste fotografije na više stok sajtova. Ovakvi ugovori su bolji za početnike. Svaka stok agencija ima za ciljnu grupu kupce iz različitih regiona i sa drugačijeg tržišta. Pri postavljanju fotografija, naslov na svakoj fotografiji povećava prodaju jer kupci traže fotografije po naslovu. Dodavanje adekvatnog opisa
i ključnih reči će povećati vidljivost fotografije na sajtu stok agencije i time će se bolje prodavati. Izbegavajte kopiranje naslova, opisa i ključnih reči od drugih fotografa. Stok agencije mogu da uklone slike ili još gore da vam ugase nalog. 6. deo. Trud se uvek isplati. Ako mislite da niste dovoljno dobri da bi počeli, znajte da niko nije bio najbolji kada je tek počinjao. Ako se plašite da nećete prodati ni jednu fotografiju, imajte na umu da ako ne radite, zaista nećete ni imati šta za prodati. Ako mislite da vaš amaterski aparat nije dovoljno dobar, grešite, jer danas se stok fotografije mogu praviti čak i sa kamerom mobilnog telefona. Ideje i kreativnost su mnogo bitniji faktori za uspeh nego skupa tehnika. Ne čekajte da nagomilate 1000 fotografija kako biste počeli. Počnite sa postavljanjem makar jedne fotografije. Česta greška koju prave početnici je da počnu, a onda kada shvate da nisu prodali ni jednu fotografiju, odustanu. Potrebno je strpljenje i dosledan rad da bi se došlo do rezultata. Nemoguće je napraviti nalog i odmah zarađivati velike količine novca. Nekada je potrebno 2 ili više godina da se zaradi prosečna mesečna plata. U međuvremenu, fotograf treba da unapređuje svoje znanje o tržištu i trendovima, kao i da razrađuje svoje fotografske veštine, ideje i kreativnost. To je proces za koji je potrebno strpljenje. Pokušajte da nađete jednu posebnu temu koja vam je u neposrednoj okolini ili koju bi mogli da iskoristite. Na primjer, ako volite pecanje ili svirate neki instrument, iskoristite to. To predstavlja vašu prednost. Ako prodaja ne ide dobro, pokušajte da istražite šta je razlog. Da li su teme koje nudite ono što je potrebno tržištu? Da li ste dovoljno originalni? Da li vaše fotografije imaju priču? Da li su tehnički dovoljno dobre? Iako smo ukazali da tehnika ne predstavlja najznačajniji segment stok fotografije, neki osnovni minimum ipak mora da bude ispoštovan. Ako ne možete da nađete modela, možete zamoliti roditelje, članove porodice ili prijatelje. Stok fotografija može da se izvede i bez modela. Možete fotografisati životinje, ptice, gradove, pejzaže, prirodu, objekte, hranu itd. Ako ste uporni i strpljivi, posle nekog vremena možete zaraditi prosečnu mesečnu platu prodajući stok fotografije. Na kraju, trudite se da se zabavite tokom fotografisanja i uživajte u svom radu. Hvala na pažnji. Nadamo se da vam je ovo pomoglo i da vas je ohrabrilo da počnete da se bavite stok fotografijom.